Reljef Srbije. Reljef je izgled zemljine površine. Sva uzvišenja, ravnici i udubljenja čine reljef nekog kraja. Tako pod uzvišenja spadaju planine, brda i brežuljci. Pod ravnice nizije, visoravni, kotline i doline. I pod udubljenja rečno korito, klisure i kanjoni. U Republici Srbiji možemo razlikovati dve reljefne oblasti, a to su nizijska oblast i brdsko-planinska oblast. Nizijska oblast prostire se na severu naše zemlje i nalazi se severno od Save i Dunava, u Vojvodini. Ona je deo velike Panonske nizije koja se prostire i van granica naše zemlje. U donjem toku Dunava je Vlaška nizija. U dolini Save je Posavina sa Mačvom. U dolini Drine je Podrinje, a u dolini Morave je Pomoravlje. Ove nizije zajedno sa našim delom Panonske nizije čine nizijsku oblast Srbije. Južno od nizijske prostire se brdsko-planinska oblast. U njoj se nalaze brojne rečne doline strmih strana, klisure i kanjoni. Najpoznatije klisure su Grdelička, Sićevačka, Ovčarsko-Kavlarska. Kanjon reke Drine je po svojoj veličini i lepoti poznat ne samo u Srbiji, već i u svetu. Sada ćemo naučiti neke od najpoznatijih planina u Srbiji. U zapadnom delu Srbije nalaze se planine Tara, Zlatibor i Golija. Na istoku se nalazi Stara planina. U centralnom i južnom delu Srbije smeštene su planine Kopaonik i Jastrebac. Na granici sa Severnom Makedonijom i Albanijom nalazi se Šar planina, kao i planina Prokletije koja se nalazi na granici sa Crnom Gorom i Albanijom. Najviši planinski vrh u Srbiji je Đeravica i nalazi se na planini Prokletije. Nizijska i brdsko-planinska oblast imaju različit reljef, kao i klimu. To nam govori da se i uslovi života u te dve oblasti znatno razlikuju, a samim tim i životne zajednice.